Hapos na nagkado. Nagkado sa rapak na sir. Hindi man to kay matupad. Rugrugin na pala tarapap na sir. Ti balay me. Yung kastoy matindi kinuha na. Rugrugin na pala tagarapap. Ada kam lang tinanong ka pa me sir. Kasi di balay me tarak-rak. Talagang oren ka lang. Simple lang mama, basta masabat ko na na. Sulat tarapap na. Oray matlangan niya mama. Taton numakat ka dayo ak mama. Pasay ka naglarong kuntot balay mo ko na na kanyak. Hanggang dagagyan talo ng mama ko na na kanyak sir. Hanapay tatade panak ko. Hanapay tata. Awan, hindi arapap mo na anak ko. Hindi arapap, sir, naglaho kami. Hindi arapap, kung na nagkadikito yung antina. Hagbasa tayo amin, ha? Tamno mairang ay tate mama gini papa ko na na. Hanapay tata, wala pulos. Ito lang antin at pangnamnama ako. Metin aging gaitan. Sweetik kayo kung nanapay ka digiti do doktor sweetik da. Ay na nurse. Sweetik kayo di kayo ipagayo nga 8 o'clock ang gana ita nakaut-ut-uten agut-ut. Tipay kasta na sir idi talagahan na kaya nagpa-wheelchair. Mama wheelchair na kunana. Siyak ti mapanagpagpakaasin kunana. In wheelchair ko di anak ko. Kunana, nurse, please, kunana. Operaan da kun please kakaasi akun, kunana. Urahin tayo, jay doktor. Awan pa schedule mo, adama-dama mo po. Opera kunana. Please, tulugan da kun, operaan da kun, kunana. Agpakpakaasin, isot agpakpakaasin, kasi nung nagpayin. Andak pa medyo may kaskason, taanang kanayo nakngamapan. Please, mama, please, kunana, wheelchair na kun tay nakagpakpakaasi kunana. In wheelchair ko talaga. Isot na pang ko impan nurse station. Talagang pagpakaasi suna. Nurse, kunana. Operaan da kun please, kunana. So nga, dahil ka na yun na nga, please lang. Urahin tayo ko na urahin tayo, doktor, kasi adama-dama popopera ko na. Hinururay mi mama, nagbayag ka, kunanan tumang kanya kun. Anak, doktor, anak ko, kunak. Mama, 1 o'clock pala, ibagada nga dyak minumen. Hanging nga tamakainuman kun mama, dehydration na kun kunana. Hangka ma-dehydrate ading kasi nakaswero ka kunada. Sabali deta swero, sabali ta inumak dehydration akon mataya kun mutlaeng anang arut sarbina kat ma-dehydrate ka matay ka kunana. Haan nakaswero ka kunada met. Isu ta inururay mi latada ta sir inururay ko aging gatanda ibaga idi ibagada nga maoperan nagbimma ba jay bipinan. Kasi jay siguro di jay rigat ng agitureden ut-ut iso jebim maban iso nga inikikan daman da jay pagpangato ti bipin. Idinag 1960 ti bipinan impanda jay operating roomen. Impandan iso di naipanda jay operating room anak ko kayam deta kung win makayak ko na naman. Anong oras idi inserat at operating room? Mga 2 o'clock itirabi iser. So 8 p.m. From 8 p.m. yung bagada, alas 2 ti para bangon idi serat na ma'am. When sir. Itatan idi na isirat na di operating room ti kunak kanyada. Or-orayim na ta ijayen ta pagunyan na kanto ni anesthesiologist kunada. Iso idi niya banak na anesthesiologist ti kunana ay manang
adda ba si Trisgo dahito anak mo, kunada. Kunan ni anesthesiologist, kasi tubuan tayo, iso ti pangipanan tayo di dya anesthesia. Kunan akat, no anat maaramid ay doktor, akat hanak mat a doktor, kunak when isulat ta ti kastan, ala, agperma ka nga ro dahito yun, no kayat mo nga matubuan. Nagperma asert at anang kayat ko nga aglaing dya anak ko. Nagperma ak. Idi rumar jay yan ta opere o aren, kada jepers nga pinaka-operanan, makita, okay, success di jay kastanan, kasi awang may tubo na nga nakita nga rimwar. Tilang addan, di jay monitor ti heart na, kada jay swero na nga nakadado nga nakabitin-bitinen, di jay lat nakita irwar na. Idi makapuot, agwasangan at anang arut kat agkasta jay anesthesia. Timawag ak yan jay kasi insin na umay nakaduan anak ko, kunak, kit ni Dave, hangko kaya, kunak, nabanlugak kun, kunak, makaturugak, maulawak payin, kunak ka jay kasinsin na, when tita umaya kun, kunana, iso imay matasigod. Ita dade di iyumay nan, awan talaga nga talaga, taybay ko mama, inaktarim nun, kunana, inakpay lang kasta, inakpay lang jogging, kung kunana, tigidjay, tipagbaga na latan. Tapos, anak amait, nga galot-galot da. Kung kunana, tigidjay, latati, ulitin na nga isa sa o. Hindi maala na trick nanan. Mama, please, danuman, please, basit laeng, kunana. Madi anak ko, kunak. Please, danom latat ibagbaga na kanya, danom, no isuman tinakabasulak anak ko ita. Nga hangkay ikanti danom, agungat damot anak ko. Danom nga danom hangko ikan. Ngim idi talaga nga, madlaw ko nga medyo makastaan ti danom. Kinarga aktewi baso nga batit. Mga one awam pay one siguro. Imbasak di jay kapas, impatutod ko ito'y na, sinapsap di jay kapas. Mama, basit mampay, ala mampay. Inulit ko lang, talaga nga, kas lang awan ti danom ti bagina. Itatati ko na, ala anak ko, mama, alan akit ni awan tay nursen, kunana, ilimang mulatan painuman naklak basit, kunana. Ala intuons ko di jay ininom na, talaga, kita mama, maturog ak nga rodon, nakainumak pinainom na kon, kunana. Ala na ikidam na siguro 5 minutos. Mama, ikanak man danuman ako na namanon. Danom lata nga danom. Idi imay tay doktor na iti mga 7 o'clock. Ipakita ko ay sir, ay dok, kunak. Apay kastoy dead, lupo na matmaning kunak Tinawagan na DJ kadwa na nga doktor orto nga maopera manen. Yung kunana, kutsim manday, tatangan mo Mark Dave, kunana, kinutinhan na makuti. Kunana, kat agwingi-wing jay doktor. Kunana, mahamu makuti dito, nakong, adarik na dito. Awan, kunana, kudu-kudu to, awan ma, kunana. Iso di tinawagak man, di jay kaasinsinan, jay ka anak akon. Then, kinudot ko jay, tangan na, kat awang karikrik na anak ko. Wanin tita, baka natay DJ sa kanaw, kunana. DJ pinangibaga na DJ kanya kun. Madi talagang maditrik na kun. Idi ibagada nga sumbrek operator ng room tunukas to. Tinupad da DJ second operasyon na. Ngimti ko na da idi DJ second operasyon na nga nakapsot. Ada posibilidad na nga agpanik. Ada posibilidad na nga maawadan to datay paawanan di pinagangis na kunada ngem hanga may kikat mat jay tubo na kunada kitwinak latang win asar atanak ang kumat ammo di kita sati kunak ket nuhan lang nga di kita nga sa balik ket ammo nga tamat ngem no di kita ket hangko ammo kunak alakit win asar, pinarmaak manen. Taan artit di anak ko ti kaskas taek.
Idinalpas ti operasyon. Irwarda, di jayen, nagalulukan akon. Ta makita kat sa balimutan, irwarda, sa balimut irwardan, di kitay matakat ado nga. Agpanik akon talaga nga madin